Sometimes things need repairing in the home, and we need to call a tradesman. Dobar dan I dobrodošli. Hello and welcome to our Croatian learning journey. Join us as we navigate our way to learning the Croatian language. We will share with you lessons we used and tips that we have found helpful to try and understand Croatian better. We hope this will help you on your journey too. We first need to find the appropriate person for the job and their phone number, so we can give them a call. Halo, je li to vodoinstalater? Da, to je, kako vam mogu pomoći. Trebam pomoć oko vodovoda. Koji su vaše optužbe? Vrijeme putovanja je 50 kuna, zatim 25 kuna po satu, potrebni dijelovi su dođatni. Dobro, kada možeš doći? Mogu doći sutra u 14:30, je li to u redu s tobom? Da, to je dobro, hvala. Koja je vaša adresa? Moja adresa je Sjeverno 9, Tuzla. Koji je vaš broj telefona? Moj broj telefona je. Dobro, vidimo se sutra u 14:30. Doviđenja. Toalet i umivaonik su ti curili. Zamijenio sam cijev, tako da je sve sada popravljeno.